ngiye kubiba abantu babe tayari ibi byishimo dufite mu biguma iyo tugeze ku mafaranga ariko mufite abagabo b'ibihumbi aba bose ndabajije abagabo babo bose baracariho niko bambwiye aba bagabo ma nubona umugabo wawe uzomubwira Pastor Michel yagutere salute uko mwese ndabatereye mufite abagabo b'ibihume niyo mwasigaye mukubita inefu ariko iri haruguru n'abagabo titwananiwe gutabara titwananiwe bari mu gukora ku muntu agakugo muzamwemera abagabo ariko natwe inefu turi abagabo turi mu gutanga amafaranga kandi natwe tudatanze iriya nabo hari bizokehana nukuri kw'Imana umuntu wese uzumushima ikintu akora iyo batatugira nkawe ukuriye mitwarite ngo dutanga amafaranga nabo hari ibintu baba babuze ariko twatanze amafaranga turasenga uku natwe turi ku rugamba kandi ntiyagira uwicira urubanza igihe nikigera tuzotabara haleluya kandi je sinoba escort nzamashika mbe komanda mu no tabara gute namara ka ba escort ngiye kurara reka Amen. adu yigutya nzama mureba gute ariko ngira ubwo sinzi ko no bishobora rero abana ababyeyi ufite abana bangahe ma wewe babiri 9 umwe babiri 4 10 na batatu na 4 15 na batandatu bafite umuryango w'abana 16 n'abagabo babo n'abagore ko bararwana he mukabanjo niyo bageze none niyo bageze neza muzamugomba mukurikira amakuru ntukazuhunama muzamumenye ibintu byabija mumenye n'igihe cyo gutaha usarire ndagiro hari abantu bazosigara no batamenye ko abantu batashe hariho abantu bazabahunama nzibamenye muzamumenye yisi yaje rero mu minota 20 matakumba ntandebe nabi niwe wantumiye ngo ntitwakoze fundraising y'ibyo ashaka zo bitubwire ejo tuzobikora ariko niyamanuka umwuka wabo matakuntu ugubwe nabe ba aba bantu mureke tubafashe rwiyereka nahaguruke rwiyereka gawe n'itegeko iwe ntiyantegetse mu gitondo ngwina ebanzureke aba bantu ko murabona tubafashe gute turabafasha ibintu bibiri ibintu ibi nibyo nje mpayemo turabaha amafaranga nitumara tubambike ibintu ibi uwunguka ica gatatu na amahoro uyu mugore aratahana ibitenge bibiri uyatahana ibitenge bibiri uyatahana ibitenge bibiri uyatahana ibitenge bibiri uyatahana ibitenge bibiri no nitumara tuhezuye amafaranga duhezuye amafaranga ayo mafaranga na ntitwobaha amafaranga y'ibyifuzo mufite kuko turi nepfu Imana nizitangiza ariko natwe none dushireho akacu Imana ibaheza umugisha uko yasangana kimuyagaye umuyashime Imana gwiyereka uratanga ibitenge uratanga ifaranga cyangwa ibitenge atanze ibitenge bigira wewe nirwiyereka uzokwambika nta yandi makuru ntayo ninde wundi mugire vuba murebe uburyo twari tunezerewe kera igitenge gisha kandi ibitenge mwambaye igitenge gisha nawe hagarara ninde wundi mwambika iki mefisa y'abantu batandatu nanje nayibayemo ndayizi inza amafaranga atangwa 40 na kimwe 800 cyangwa 40 n'amafaranga 800 ayo yose arayatanze Imana iguheza umugisha twihuta
tegayo itonde mama wewe ibitenge bibiri nawe ija birarangiye nawe igitenge igira hano mama ninde wundi umuhikindi tuva umve mama banzu itonde mama nawe ashize igitenge bibaye bibiri nawe avuyemo wewe uyu ngwino hano mama igitenge uyu nawe bivuyemo hasigaye uyu ninde wundi nawe atazi igitenge na ese amatako urabaze umve papa mwandike nta kintu kitanditswe kiza gikorwa uriya muvyeyi nawe atazi ikindi nawe bibaye bibiri ibitenge turahagaritse muhoza andika abo bantu pa andika ariko nti turindi gihe yandikira wewe wababonye genda ukora kandi nta muntu wotanga igitenge ngo abeshe tugiye gutanga ibi bitenge byari abagore nibo baza batanga ibitenge muceceke rero abagabo nabo dutanga ifaranga oya uyu we ishatumye namuhagurukije mfite impamvu suko mvuze iryo jambo ntugire ndagusozuwe hari impamvu na cyatumye rero tubanze tuje mu bashumba ninde utanga amafaranga nimba ntawe tuva tujiriye ibihumbi bitanu 20 ibihumbi 10 ibihumbi 5 ibihumbi 2 Imana ibaheze umugisha 42 ruboneka 10 matakumba kwa uceceka ja bitanu aha havuye amafaranga ngahe wamubandika pa 57 Imana ya Abrahamu na Isaka ije ahantu mwakoze ibongerere musehe bitanu Imana ikwese umugisha papa Imana iguha umugisha 62 wamubandika ngo totale mapase 60 katuje runo ruhande naho soliste binga ngwino hano pa andiko umuvyeyi numaruza nguwo ihute uru ruhande ndarushamo nyuma mwitonde gato ese tubaza abo bapasiteri sha abana mwicarire genda hariya wewe muvuga mwicarire mama mwicarire ibyo amafaranga turabwira abapasiteri bazoyagabure siko kwisa kera guhaye kode nuko kuriya niko ibintu biza bigenda ukubaye n'inshuti ye ngwino hano pa mwene data kwandika nari he papa wandike n'amafaranga atanze muhoza bitanu soliste bitanu harundi 2 bitanu kurababona 2 bitanu 5 bitanu 2 bitanu 3 ariko hano bazatanga ifaranga ko namanje ngo kuzuzwa Imana ibaho umugisha Sakara barasiwe kubera kuko twabuzanga amafaranga tuzabareza 50 iyi groupe sorry groupe yose itanze 50 Imana ibaheze umugisha mushiki agakobwa kanje uko ngo numugore mwogacoma murebe haguruka mama ngwino nawe mubahabwa ifaranga urimo ngwino uyu mwana ejo yaranejeje ndashira sinzi uyu mwana n'umugore yashakiwe wacu timamona ko ari mwiza Imana igweze umugisha warangije aho Esuriya nibi kurimo aho yandikiye abantu 8 hariya nibiza ariko wize kwandika sha akunibita yabaya reka wengwe na aba bataze 50 Imana ibaheze umugisha
ninde wundi ngwino hano pa uriya 20 Gentil hoge dusubire sawa Imana ibaheze umugisha kandi bagire neza ngiye kubasabira umugisha batanze abandi tuzokomeza utowaje ya y'igiterane cya Matakumba ayo arahagije gusa no hano sawa uwo turagikemura oya abo ngabo bareke abo ejo nabo bazokora mbo hari umudamu nawe ngo wasigaye ariko nawe umugabo w'abaruguru ni babiri yeme ntitwopendereye kandi uko nukuri tuje inama none turangiza ayo mafaranga turayashinga abapasiteri hano na Matakumba babiri na Matakumba rero reka tugura ivyo bitenge njewe nari navuze ndatanga amafaranga ariko ubwo habaye ibitenge ibyo bitenge by'uwo mudamu ndabitanga byombi bazureke twabyumvishije uko ni babiri mbo aya amafaranga na amafaranga bazoyabagabanya ariko ndabite ninde wundi wotanga igitenge n'igitenge tuveko mwene data tanze igitenge ninde wundi wotanga ikindi kimwe tukabiva na mwene data hari abandike pa Imana ibaheze umugisha hano timugoye gutanga amafaranga manuka hari papa Imana ya Abraham na Isaac ibaha umugisha haguruka Mataku haguruka pastor aba bantu ndimubizeye murabizeye muzokurikirana kino kintu muzagishikiriza abantu bizadufasha bifashe n'Imana n'imitima Imana ibaheze umugisha Mana ndagushimiye Mana ndaguhimbaje wabanye natwe uhaye bene data gutanga bike bafite kugira ngo bafashe bene data batabaye ico tubasabira no kubarinda hari ababarwana ubaheze imbaraga zo gutsinda ubageze kure cyubahiro kizobe cyawe bazogaruke babonana n'imiryango hese umugisha bataza barambuye ibiganza baho umugisha binjira basohoka koko kw'iburyo kwawe kubane nabo kubw'izina rya Yesu amen mwakira ijambo ry'Imana hari undi muvyeyi waje kunsuhuza abana babo n'abakristo bacu igihungu kinini cy'ikibonge mama wiwe nimba yaje mugufe inti yaje na mama uri abana babo n'abakristo beza ndabahamya kubera ko nabamenye nije bababwiye ngo mubwire ba mama baze kundamutsa na ba papa mbamenye rero ndashima ko twanamenyanye Imana igweze umugisha ndashimira kuri bene data mwavuye Gikondo Sirowamu Imana ibaheze umugisha ndashimira protokolo ya hano ndi imbere y'Imana badukoreye protokolo itangaje ziza Imana idakiranira ibaheze umugisha naringiye kuvuga ibyo batugaburiye ariko imbamenye ibanga ry'Igikondo ariko ni byiza abashitsi twigorera urwere dukoma amashi kubera ko batwakiriye Imana ibaheze amashimwe ndayarangije tuganire ijambo ry'Imana Bibiliya ijambo ry'Imana ryavuze ngo umuntu ubiba bike azasarura bike ubiba byinshi azasarura byinshi ni ibintu bigaragara tuzadukura ibintu muri Bibiliya tubishire muri pratique yino abavyeyi mwarahinze mwese iyo umuntu yahinze akarima gato agatera imbuto nke ntazasarura bikeya ariko iyo umuntu yahinze hectare akabiba imbuto nyinshi azasarura byinshi niko no mu bwami bw'Imana bigerera hepfo kandi ngo umuntu naje gutanga ngo atange abigambiriye ngo uko umutima wiwe wamubwiye iki gitabo cha Paulo yandikiye abikorinto ngiye kuvuga buke nono imbe nkuja muri theology buke mukanya ndaguruka ndakwiyegereje pa ndakwiyegereje president mutuality nahaguruke nawe tumukubitira amashi haguruka wa president aba bagabo bafashe runini nefu Imana izobahemba nimugera ruguru
abakorinto hari impamvu Pawulo yandikiraga amatorero rwiyereka yabikozeho. Pawulo yavaga kubwiriza ahantu, yarangiza kubwiriza hakaza abandi bagabo b'ibinyoma bagashaka gukuramo ivyo Pawulo yabwirije, kandi bitwajije ko Pawulo yakijijwe nyuma y'abandi bose. Yaravuze ngo navutse nk'umwana wa 9. Bakarabwira ngo se uyu Pawulo ubabwira aya magambo muramuzi, yakijijwe ryari? Yabonye Yesu. No bamaze kubiba ivyo bintu bamutumaho, baramubwira ngo ino ibintu byaracitse. Hari habaye ibibazo bitatu. Titwavuga ngo amen. Amen. Titwavuga ngo amen. Hallelujah. Nimarije kubabwira intego zitatu cyatumye Pawulo yandika. Ramba bari hanzo ashiraho ibiwani mboneho. Ariko mana nayo imiwano bugitaza imbera ko ndayitanga yibagirwa. Pawulo yandika kino gitabo ntiyashakaga kubwira abantu ngo batange ifaranga ngo babone imigisha. Oya, yarabwiraga kugira ngo batange ifaranga kubw'ubuntu Imana yatugiriye. Hari abantu bibwira ngo iyo batanze ifaranga nyinshi baba bakiri. Hari igihe wose tanga ntuba umukire ariko ukaba umukire mu bwami bw'Imana. Ubutunzi bwacu ngo timubibike inefu ngo muzabubike ahatagera ingese n'inyenzi. Ni hehe? Mbeguni inchi yasi yake n'Imana. Pawulo ngo abandikira babwira, reka mbabwire ibintu Korinto yari yahuye nabyo. Umujyi wa Korinto ngo wari umujyi mwiza, kandi ngo wari umujyi ufite akazoza keje amajambere. Ijambo rya mbere ngo wari ufite abantu bize cyane. Ijambo rya kabiri, muri Korinto ngo habaga abantu bazi gushaka ifaranga, commerce, wari umujyi w'ubucuruzi. Ijambo rya gatatu, Korinto ngo wari ufite ubusambanyi ku rwego bene rwa n'undi muntu abura uko avuga. Ijambo rya kane ngo bari baragiye birukana abantu ngo babakura mu ijambo ry'Imana baratatana. Iryo ni rimwe. Beya nimureke kurangara umukobwa karatanga amazi, nimugaruke mwokagira Imana. Ngiye kurangiza ijambo rya be y'iryo ngiryo ngo abantu bakijijwe bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Abavyeyi barabirukana babakura mu mazu bagenda bangara ngo barangize babwira Pawulo ngo aje kubandikira arababwira ngo umuntu wese ngo abibe ibikwiriye ibyo afite. Ngo ubiba biki azasarura biki, ngo ubiba byinshi azasarura byinshi. Intego ya Pawulo kwandika kino gitabo yandikira abakorinto, ijambo rya mbere ngo yariko babwira hejuru y'ubumwe bw'itorero, kandi ngo Korinto hari habaye ikibazo cy'abavuga butumwa. Abantu tubambere ngo bitaga ngo twebwe turaba Kefa, abandi ngo turaba Pawulo, abandi ngo turaba Kristo, abandi ngo turaba naka. Pawulo ngo hagere arabandikira arababwira ngo se yeme ninde mwese wabapfiriye? Ni jewe Pawulo, ni Kefa, ni Apolo? Arababwira ngo umuntu wabapfiriye numwe ngo ni Kristo Yesu mwana w'Imana. Titwavuga ngo amina ba? Amen. Intego ya kabiri ngo yashakaga kwerekana urukundo rwa Kristo. Ejo mwene data yarukozeho. Bibiliya ivuga ngo kuko Imana yakuza bari mwisi cyane ngo zatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ngo ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Aravuga ngo nimba akaziga ngo itarimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu ngo se zaburute kumuduhana n'ibindi byose. Pawulo arabandikira ababwira ngo mugire ubumwe mwitorere. Nta bumwe nta mbaraga, nta bumwe nta wotanga, nta bumwe nta rukundo. Nukuvuga ngo yashakaga kubereka ubumwe n'urukundo rwa Kristo. Ijambo rya gatatu ngo yashakaga kubereka guhimbaza Imana binyuze mu gutanga. Ndababwira abantu babiri batanze hakoreka ibihigo. Arababwira ngo nimuzoza muja gutanga ngo muzo mumenya ko ari igitambo cogira ico gikoze imbere y'Imana. Tugiye gutanga mu kanya gato, ariko nuje gutanga utanga ico ushoboye, tutanga ibyo kubesha.
umugabo umwe sinzi nimba yari uwiri ya ruguru cyangwa ari umunyabzura sinzi amene nimba ari umubeve ariko nabanyakivu nibo bagira bene ibyo ngibyo sikowa abacu biyi ndaho umenye uko none ngo arangize ngo bararirimba ngo barabwira baraneza ati naje distanse sho kiriya kinogo cagoye hano imbere y'ikanisa nzogisibesho si wiwanye rubona no wiwanye aramuzinduka teze ikinogo ko kirimo ariko mwaducuruje none ngo ikinogo muje gusiba oya umuntu wese atange bikwiriye uko abigambiriye mu mutima reka mbabwire inyungu zo gutangira Imana amahame 7 yo gukorera Imana ihame rya mbere nimara mbabwira abakoze Imana ihame rya mbere ryo gutangira Imana ijambo rya mbere riravuga ngo gutanga ni igisubizo ku buntu bw'Imana kubera ubuntu bw'Imana turatanga kuko Yesu nawe yagize ubuntu atanga umwana wiwe iyo twibutse ubuntu Yesu yatugiriye natwe tugira ubuntu bwo kwimukorera hari umuririmbyi waririnze ibyo ntunze chunguzi kunzi mwiza byose zenda yafatishe shobozi ari rukundo rwe isongo yizezateye kubimbataye rwose shenduwe nawe muwanje kugeza iteka ryose gutanga si uburyo bwo kugira imigisha oya hari abantu bagira ngo gutanga nibyo bizana umugisha oya ye gutanga ni uburyo bwo kugira ngo turenge umuntu Imana yatugiriye natwe tuzane ishimwe imbere y'Imana kandi gutanga guhesha umugisha kurusha guhabwa twavuga ngo amen umuntu wese ngo atange kubera ubuntu bw'Imana ubuntu bw'Imana nibwo bukugize uko ubuntu bw'Imana nibwo buzobutumuberwa ubuntu bw'Imana nisho cyatumye wambaye igitambara bigakunda uwo ubuntu bw'Imana butagezeho buzabuca amaboko yakunyaraye ubuntu bwawe nibwo bwangiza uwo ndiwe Uye Mana we kanguye kure ungira umwana mu rugo none ubu ngenda nemye Mana ubuntu bwawe nibwo bwangiza uwo ndiwe Mana ubuntu bwawe nibwo bwanzuye Mana we kanguye kure ungira umwana mu rugo none ubu ngenda nemye murekere gutya reka mbabwire umugore wagira ngo ubuntu bwinshi yitwa Tapita Dorka titwavuga ngo amina we haleluya nubona umugore wawe ntagira ubuntu nubona umugabo wawe ntagira ubuntu we tiwoheba uzishira ubutayu uje gusenga umuntu wese utagira ubuntu azayimana imboga abagore b'ubwanza twebwe twabaye abadiyakoni kera iwacu nije wari ushinzwe gucumbisha abashitsi baje haleluya Samson warabikoze nawe twamenyaga abagore bazabacumba imisiba minini n'udusima duto twagiraga abagore bamukamubwira ngo cumba yewe abashitsi 9 baraje muracumba muri batatu amaze waje kukarengeza kakaza kagenda kagira gucya mu isahani nta buntu ariko umugore w'umuntu azacumba umutsima wawe urengeza kazavuga ngo Imana iguheze umugisha haleluya reka mbabwira Dorka ngo yari umugore mwiza kandi ngo yari yuzuye ubuntu bw'Imana ngo bukeye mbabwira abantu ngo nje uzoza sona gusa mashini umugore w'umupfakazi akazanira ibaya titi umwana akazana akabutura umukene akaza tatata ariko imashini uzi ko imashini yovuga amakuru akagera imbere y'Imana imashini irak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 a ngwikaka haleluya reka kazi gaba yasasa
reka kazi kaba kuriya uramutombora ibintu bibe naje kuko sinorohewe kugira ngo jewe sindorohewe ko ndagira ngo sigire mwene data ruboneka nawe aje gukora ngo munsi umwe Imana iravuga ngo reka nyisubize igihume cyanje ngo iramuhamagara izihamagara ibihume ngo zahumize ngo iramuhamagara mu kagoroba abagore baravuga ngo nukuri kw'Imana Dorcas ntiyopfa ngo no muhano beho ngo bafata amaribaya bafata utubuturu bafata amakazo ngo basha kwigaragambza kuri mayiti ya Dorcas abagabo baravuga ngo se ko ibintu bicitse abagore n'abana babarira ngo Dorcas turagira ngo umugabo umwe arababwira ngo hano hakurya Yopa niho Petero araye muje kuzana umukristo atubwira amakuru ngo baragenda baramubwira ngo ngwino hano abanyamuhana hano hakurya baragushaka ariko bibirizi ngo tibamubwira ico bamushakira Petero nawe ngo araza ngo aje kuwashikatinjira muri ya mucumba cyo hejuru ngo asanga Dorcas umurambura ryana ngo soke baramubwira ngo Dorcas azuke cyangwa abantu bapfakaza ubajana n'aba bana Petero ngo yinjira munsi abwira Imana ngo nawe ntabwo bugira umugore wagiraga ubuntu bwinshi agakora neza uri garura umwuka vuba garura umwuka Petero ngo amubararaho abwira Imana tapita Dorca barambura amaso Petero aramubwira ngo warugiye tapi abagore hano hanze basaza ngo amufata ukuboko ngo aramubazanira arababwira ngo nguhita Peter wawe wiyopa hose ngo abantu buzura umwuka w'Imana ngo kuko tapita yagiraga ubuntu bwinshi titwavuga ngo amen haleluya ugira ubuntu hari umukecuru umwe w'iwacu muzehe haramuzira mukecuru ha yagiraga ubuntu buteye ubwoba yari kaka barandumye iri iwacu ariko iwacu habaga umutima mwiza iwacu umuntu akamayishara ndamboga iminsi ibiri gashira ngo se ngo umukecuru ntiyatetse akazasha kuzana gusa none uwo mukecuru bose bakamareka guteka none yarangiza akagira ubuntu bwinshi bakaza umwe akajana undi akajana none hagasigara udukeya twa Daniel abamuzi kera baramumenya noneho hakaza undi wa kane cyangwa wa gatanu ngo kaka we ngo ukunguka umugabo ngo abuzimboga ngo se ntadukeya ngo ngo mwana wanje we ngo nari nsigaranye twa Daniel ngo ariko Daniel warasomera janira imboga abantu bwishi haleluya asabwa kugira ubuntu gutanga biva mu buntu kuko Yesu yahaye umwana we ikamutanga ku bwacu kubera ubuntu bwishi yagiraga iyo dutanga turitanga ku bw'Imana yatanze umwana wayo titwavuga ngo amen haleluya ijambo rya kabiri Imana ireba imitima mbere y'ubwinshi bw'ituro ryawe Imana tizireba ubwinshi bw'amafaranga Imana ibanza kwitegereza iyo amafaranga yavuye kubera iki kubera ko abantu benshi iyo basha gutanga baza bashaka ngo abandi bababone muzoreba abantu benshi ntibotanga batavuze zakenera bavuge nami banione reka nkubwire ibihembo byawe niba abantu bakubonye ariko gutanga uvuga ni sawa gutanga ucecetse ni sawa kugenda wenyine ni sawa kujana n'abandi ni sawa tacaha kirimo ariko ngo bivuye hehe mu mutima turebe ituro kwa rito igiceri cyawe cijana cokora ibihigo umuhanuka sinzira titwavuga ngo amen haleluya titwavuga ngo amen haleluya umugabo wita Salomo ngo yagiye gutamba ibitambo akabakabo bararutanaye atema inka ya mbere atema iya kabiri iya gatatu Imana iracecetse ijana iracecetse 200 habe no kwishakanya Salomo akazavuga ariko no iracariho 500 500 aratema ngo aje kweneza igihumbi siko agiye gutema inka y'igihumbi Imana irigorora mu ijuru iravuga ngo Salomo mukozi wanje we rekeraho ngo kuko igitambo cyawe kivuye ku mutima ngo cageze imbere yaje titwavuga ngo amen haleluya iramubwira ngo saba ico ushaka ngo naje ndagikora Salomo atese ubundi wari watindiye iki nazimaraga
Imana yamubwira ngo saba Salomo kubera ko ituro ryari rivuye ku mutima. Imana iramubwira ngo usaba icyo ushaka ndakiguheza. Salomo aje imbere y'Imana arayibwira ngo tega amatwi, nta kindi nsaba, nta butunzi, nta faranga, nta gihugu, nta pesa ubwenge, nzoyobora ubwoko bwa Isirayeli. Pesa ubwenge. Imana iramubwira ngo ubwire sha kubera ko narizi kusaba amafaranga nizi inka zawe za watemaguye, none kubera ko usabye ubwenge ndabuguhaye. Cya kabiri ubutunzi bwo ku isi bwose ndabuguhaye. Cya gatatu ubwami bwa Isiraheli ndabuguhaye. Cya kane uzacira Isiraheli imanza ndabiguhaye. Salomo ngo yambara ikote ngo arataha, ngo mubabayeho n'abariho n'abasobaho ngo nta muntu unganya ubwenge na Salomo. Titwovuga ngo amen. Haleluya. Waweza tu maneno ibadilishe yote. Haleluya. Abagore babiri ngo umwe indaya zibiri, umwe ngo yaryamiye umwana aramwica, undi nawe arasinzira nabi. Urya waryamiye umwana aravuga ati ibingibi ndabyo singumana indumbi, ngo aragenda mukura mu gituza curya arajana, ngo azana mayiti ashira mu gituza cy'uwasinziriye. Uwasinziriye ngo yicura asanga afite mayiti, ariko ngo murebe nta mubyeyi woyobora umwana we habe niyo bsogana, ngo murebe gutyo araza abwira uwaba ati unyibye umwana. Uwaba aramubwira ngo koma kwa jina la Yesu. Timubazi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu ndaya barangiza aramubwira ngo shikirwe iyo uraryamye uryamiye umwana none kuraza. Urubanza ngo rurazamuka, urubanza rurazamuka ngo rugera kwa Salomo. Ubwenge bw'Imana. Salomo ngo afata inkota, afata akana agacurika amaguru, aravuga ngo ubwo byanze ngiye kumucamo mbagabanye. Ngo afata inkota, nyiri umwana toya oya mwana oya ta mwana wanje ucikamo murekera uwo amujana, ariko ndabizi neza ko ari umwana. Nyiri kwiba ati mwami we icamwa vuba utahane uwigice. Salomo ngo aravuga ngo yo nyiri umwana ni ugira imbabazi. Haleluya. Titwovuga ngo amen. Salomo aramubwira ngo uri igihugu wavuga duce nk'umwana, genda ujane mayiti, umwana n'uwa nyirawe. Ubwenge bwavuye muki? Bwavuye mu gutura, itu rivuye ku mutima. Ijambo rya gatatu ndangize. Ijambo rya gatatu ni ugutanga. Si ugutanga ngo ufite ibya mirenge, ni ugutanga kubera ko ufite icyo ufite gutanga. Nababwiye umugore watanze ituro ritoye mu gitondo, Imana iramusubiza. Umunsi umwe Dawudi yarahunze aja mu biraro bya Nabali. Ndarangije muntegera ko ngako nimara dukorere bababyeyi baje bari he apana kumbwira ngo bari hano bari. Wowe reka kubavugira, iyo bivugiye sa abantu nibabe nkabagira icyaturore. None mumeze ni batatu bariho, turaje gatoya dukonjoreho nitumara duheze ruboneka nawe abwiriza. Nimugaruke titwovuga ngo amen. Amen. Titwovuga ngo amen. Haleluya. Igaruka nimugaruke mureke kuranga. Titwovuga ngo amen. Haleluya. Gutanga biheshobukisha kurusha kwanga. Dawudi ngo agasiriya mu biraro agirira neza Dawudi agirira neza Nabali amugirira nabi. Mureke mbabwire haba abagabo bazi kugira nabi, hariho n'abagore bazi kugira nabi. Dawudi arayishiwe ngo atuma abasirikare timushe kwa Nabali mumubwire aduheze ku ifunguro riki turye n'abasirikare kuko turapfuye.
nabari ngo bashika basoda baramubwira ngo ariko nije ushinzwe abadezata bataye ingo zabo mutegere mwo kagira Imana mutegere nino jambo yebe nije uzozugaburira abadezata bababwiye ko nije uzotunga abadezata umuntu wataye se na nyina n'ubwami agahunga bashebuja karaza ngo nije uzotanga amaturo ariko abantu bagira umutima mubi ndiko ndavuga gutanga udafite umutima mubi gupfa kuvyitaho kuvyikuraho gutanga unezerewe nabari ngo amare kubwira abasirikare ba Dawudi abasoda basubirayo babwira Dawudi ngo daho turahumiwe uzi ko twacuraga abana b'intama tukarinda inka ziwe ngo zitibwa intare zaza tukazirasa none aratubwiye ngo waratawanyitse Dawudi ngo se avuze ati waratawanyitse amasara arakara Dawudi ako Dawudi ako mwene data rwiyereka yavuze ngo akunda Pawulo nanje napfiriye Dawudi ningera gutya mu ijuru kuko zojayo apana babandi baza bakeka ngo ndabizi ko nzogenda ngo Yesu ni uzobimenya njewe narabimenye nzojayo nta kintu kizombuza kuja mu ijuru kandi uko nukuri ico umuntu agambiriye nico kiza kikubaho ninyishira gutya mu ijuru nzamamba sa Yesu ngo se Dawudi yicaye kandi nza mbona zoba yicaye iruhande rwa Yesu aho kuko Dawudi yakoze ibintu bikomeye nje kumuramutsa mubwire ngo shagiye waraje natwe dusigarana akazi rwiyerekana aje kureba Pawulo shagiye warabwirije naje njanya biheke wagiye Makedonia naje nja mu igisenge haleluya Dawudi wabwiye Imana ngumbabarira inyama y'umuntu jewe ni nasambanye ariko mbabarira inyama y'umuntu ninda mu bagabo bavuga gutyo bari mu kubabwira ngo mwihane mukaza mwunama mwese kandi mufite ibishaha Dawudi ngo abwira abasoda ngo nimufate intwaro tuje kwica kiriya gipfu kandi turacica tujane n'ingazi amaze ngo abasoda borera amafarashi abungeri ba Nabali ngo hacikamwo babiri ngo bagenda babwira umugore ngo suza makuru caga ipfu cawe cimye Dawudi biryo kandi ico tuzi Dawudi ntamureka aramwica umugore ngo abwira abakozi ati mucumbe abandi babage ikimasa abandi mugire imitsima y'amasaka abandi mushaka ibyo kumwa ngo babikora vuba kubera iki umutima wo gutanga we ngo bafata amafarashi igiye gutya ngo baturutiri babona Dawudi nawe n'ingabo basaze mu kibaya bashika imbere ya Dawudi aramubwira ngo ariko Dawudi ariko nawe none uzoba umwami ariko nawe uradanganyitse umanuwe niki ku misozi ati Nabali wawe nyime ibyondi umugore aramubwira ngo izina niwe muntu izina rya Nabali ni igipfu nibwo busobanura ndekera igipfu kigume kibe igipfu ngibi biryo uzamuke n'abakozi bawe muje kurya ureka kwishira amaraso y'igipfu kuriya nda umuntu wishe igipfu sinzi kwazamera reka kwishira amaraso y'igipfu reka kwiteranya Dawudi ugiye kuba umwami wavushije amaraso menshi ariko aya Nabali we ntawe Nabali nawe uje kumusiga Dawudi ngo arapfukama aravuga ngo mbonye umugore w'umunyabwenge ngo wigihume wigitangaza mama we iyo nama ukuni ati n'uwiteka wayimbwiye Dawudi ngo abwira abasirikare ngo nimufate ibintu tugende uyu mugore yeme wa mugore we ugoye umugabo wahosheje umugabo kunkeke umugabo ntakivuga ntakicitsa amaguru ariko isuka abagore binefo mumeze gute mwabagore umugore umwe ngo muri Amerika yarashize ngo aturuka iburyo bw'umugabo amasara mutwikira ngo urushi mu matwi ngo nibutse urushi wako bisa turi ku ndondo ndagutwikiriye naje yewe reka umugore n'umujanama w'urugo umugore n'umutaka w'urugo umugore mwiza umugore wa Nabali yabereye Nabali umutaka yugamamo Nabali arigorora nimugoroba umugore aramubwira ngo mugabo mwiza kandi yamwise igifu mukaye mutima ni igifu ariko umugabo n'umugabo rubane sha
narahumiwe n'abahungu babashaka ubunye bafite ibibazo kandi bitatu bikomeye. Ijambo rya mbere ni umugabo uja gupropose umugore agapfuka, utanze ubwami urapfuye, ubwami buragiye. Umugabo ni umutwe w'urugo, si ugomba gupfukama, hagomba gupfukama umugore nimba apfukama. Ariko aba bazimu n'abadayimoni ngo umugabo aturukiriya ngo yashinze ifi, umugore kurya kera bayagutawaye uba wapfuye uburi munsi y'ibirenge byiwe. Cyo ni kimwe. Kintu cyakabi titwavuga ngo amen, titwavuga ngo amen we ndangize. Ikintu cyakabiri kiza gituma abagore bubu ngubu bagoye rubone nuko ari mu guhamagara ngo Filipo we. Hari umugore w'ubu ngubu utakivuga izina ry'umugabo ngo Alexi, ukagira ngo ni musaza we upaze mu wiwe. Amaze umugabo n'abakamahita ngo Karame sheri sheri, umugara kwataguza twebwe baravuga amazi papa ngoga naje kaza ayiwe ndi umutware we ihangane mama. Erike ni musaza wawe n'umugabo. Kintu cya gatatu kibamaze muzamwikorera amasakame kandi tubuzi, ariko muzi gutwaza umugore sakame atamugaye atarwaye. Ariko mwabahungu bari abahungu batarashaka mwakwihaye autorite nk'abakozi b'Imana bagabura ibyaye. Ngaho mbwira kakazigaba ngingano yakazigaba ngwino hano sha ngwino hano ndagize reba ngingano yakazigaba ngo yatambamye mukobwa afashe mu maha, mukoga ni muzima ntarwaye, yikoreye isakame yagera ku mukingo ngo itonde izina ryayo n'izina haleluya myuka mibi gusiri mu gutera ingo ubwira umutima wari muri Kristo Yesu. Pawulo abwira abagalatiya arababwira ngo mwabagalatiya ninde wabarose mweretswe ibyiza mwerekwa Kristo. Umuntu wese ngo atange bikwiriye kuko bababyeyi ni muzi mwihute janye umwanya muremure kandi nari nababwiye ko ndondogora mwihute